Tujye mu Rwanda. Umuhanzi Joshua Tuyishime uzwi cyane cyane ku izina rya Jay Polly yitabye Imana bitunguranye ari mu gifungo muri gereza ya Mageragere i Kigali. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yakurikiranye iyi nkuru. Urupfu rw'umuhanzi Joshua Tuyishime uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka Jay Polly rwamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda rukaba rwasohoye itangazo rivuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa kane aribwo Jay Polly yitabye Imana. Itangazo ry'uru rwego rivuga ko uyu muhanzi wari ufungiye muri gereza ya Mageragere yari ajyanywe mu ivuriro ry'iyo gereza hagana saa 12 z'umugoroba yitabwaho n'abaganga. Iri tangazo rikomeza rigira riti bimaze kugaragara ko akomeje kuremba yaje kujyanwa mu bitaro bya Muhima aho yakomeje kwitabwaho ariko birangira aje kwitaba Imana. Uru rwego rwavuze ko amakuru y'ibanze rumaze kubona ari uko uyu muhanzi wari ufite imyaka 33 y'amavuko we na bagenzi be babiri basangiye uruvange rwa rukoro yifashishwa n'imfungwa biyogoshesha amazi n'isukari byavanzwe nabo ubwabo. Muganga Nkubito Pascal uyobora ibitaro bya Muhima aribyo byakiriye Jay Polly yabwira Ijwi rya Amerika ko uyu muhanzi yagejejwe kuri ibi bitaro mu rukerera rwo kuri uyu wa kane ariko akaba yarahageze arembye cyane nk'uko abisobanura. Mu magambo ye uyu muganga yagize ati twakiriye Jay Polly ariko yahise apfa akigera ku bitaro kuko imbangukiragutabara yahamugejeje asa nk'urimo gusamba. Uyu muganga yumvikanishije ko batabashije kumenya icyahitanye uyu muhanzi. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB na laboratoire ibimenyetso bya Gihanga batangiye iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane icyateye uru rupfu. Abahanzi batandukanye bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko bababajwe cyane n'urupfu rwa Jay Polly. Umuhanzikazi Butera Knowless yabwiye Ijwi rya Amerika ko bababajwe cyane n'urupfu rwa mugenzi wabo, asaba abahanzi bagenzi be gushyigikira abana asize. Ntabwo nibaza yuko wenda ku Mana nicyo gihe ariko ntabwo nibaza ko cyari igihe cya Jay Polly cyo gupfa. Ibintu bibabaje cyane, yaraciye umujene, umuntu wakoze amateka arenze ko nabivuga, nta munabi yagiraga, yari umunyamahoro, ikindi yari n'umuhanga. Jay Polly yagiraga umutima mwiza, yamwibukira kuri byinshi, yamwibukira ku rukundo abanyarwanda bamweretse. Ari mu bantu batangiye guterura stade irimo abantu hafi ibihumbi n'ibihumbi yuzuye bagahaguruka baririmba izina rye. Yari umuntu udasanzwe. Nibaza ko na mbere yo gupfa situwasiyo yari arimo itoroshye, byaba byiza dufatanyije tukaremera umuryango wa Jay Polly. Si Butera wenyine wababajwe n'urupfu rwa Jay Polly, na mugenzi we Bruce Melody nawe yatangaje ko ari mu gahinda ka Jay Polly. Umuntu twabanye mu bihe bigiye bitandukanye kandi ari n'umuhanzi mwiza. Ni igihombo rero ku ruganda rw'imyidagaduro no ku gihugu muri rusange kuko hari abantu benshi yajyaho ibyishimo nubwo iminsi yanyu bitamugendekeye neza ariko twizeye ko Imana iri bumwakire. Wowe ku giti cyawe hari umwihariko wari ufitanye nawe? Umwihariko ni uko hari amabanga abantu bagirana wenda bitaba byoroshye ko yajya hanze cyane cyane mu gihe nk'iki umuntu ari nabwo kigenda, ariko twakoranye indirimbo 3 ahari tuzikora mu bihe bigiye bitandukanye. Yari umuntu w'umuhanga, ikindi wumva neza icyo muzika ari cyo. Wari umuherutse kumubona amaso ku maso wowe? Twaherukanaga amaso ku maso ataramufunga, aho amariye gufungwa ntabwo twongeye kubonana kubera ko gusurana bitari byoroshye. Uyu muhanzi wari umenyerewe cyane mu njyana ya hip hop ikundwa cyane n'abakiri bato nabo berekanye intimba batewe n'urupfu rwe. Jay Polly yari umuntu ukunzwe n'urubyiruko ndetse n'abantu bakuru. Urupfu rwe rwatunguranye ariko nta kundi twabyakiriye, byatubabaje. Imana imwakire mu ijuru, nta kindi narenzaho. Biragoye kuko ni umuntu twafataga nk'umwami wa hip hop mu Rwanda cyangwa se umwami w'injyana ya hip hop. Sinzi ko rero hari umuntu wazageza ku rwego nk'ibyo yakoze, ariko twamukundaga kandi akomeza agira iruhuko ridashira. Jay Polly yari amaze amezi 4 afungiye muri gereza ya Mageragere aho yari akurikiranyweho ibyaha birimo ibyo gukoresha ibiyobyabwenge. Yari ataraburana mu mizi urubanza rwe ko kugeza ubu yari agifunzwe by'agateganyo. Si ubwa mbere mu Rwanda humvikanye umuhanzi uguye muri gereza kuko n'umwaka ushize mu kwezi kwa kabiri umuhanzi Kizito Mihigo yaguye kuri sitasiyo ya polisi iri Remera mu mujyi wa Kigali, aho inzego zibishinzwe zagaragaje ko ibyavuye mu iperereza byagaragaje ko urupfu rwa Kizito Mihigo rwatewe nuko yiyahuye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Muracyumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Nshuti banywanyi mwiriwe neza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye azagabanyamo kabiri umushahara w'abajyanama be 8 bari bamaze ibyumweru 2 barahagaritswe ku kazi by'agateganyo. Dayabakati mwese azohembwa inusu incenda yajana ntabuze n'umwene gihugu nk'ubu yugaraniwe mu bitaro yabuze amahera yo kuriha. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Kameruni na Nigeria bari mu mishyikirano yo gucyura abarwanyi b'umutwe wa Boko Haram bashyize intwaro hasi. Nyuma y'iyicwa ry'umuyobozi wa Boko Haram Abubakar Shekau mu kwezi kwa gatanu gushize, abarwanyi ibihumbi n'ibihumbi ba Boko Haram bahungiye muri Kameruni batanga intwaro zabo. Abarenga 1000 muri bo ubu bateraniye mu kigo cy'ahitwa Meri hafi y'umupaka wa Kameruni na Nigeria. Abenshi muri bo bakomoka muri leta ya Borno yo mu majyaruguru ya Nigeria. Uyu munsi Umar Kadafur, guverineri wungirije wa Borno, yabasuye. Yaraherekejwe n'abantu 14 bo mu nteko ishinga amategeko ya Nigeria, abanyamategeko n'abayobozi b'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Basabye ababara abarwanyi ba Boko Haram gutahuka ku bushake bwabo. Kameruni na Nigeria bari barakoze inama y'umutekano mu kwezi kwa 8 gushize mu murwa mukuru wa Nigeria, Abuja. Bumvikana ko bagomba korohereza abari abarwanyi ba Boko Haram bashaka gusubira iwabo. Usibye abakomoka muri Nigeria, Kameruni icumbikiye n'abavuka muri Chad na Kameruni ubwayo. Leta ya Tanzania yatangaje ko umugabo warashe abantu 4 mu kwezi gushize yari umuterabwoba. Eugenie Mukankusi yaduteguriye iyi nkuru. Mu gitero cyo ku itariki 25 y'uku kwezi gushize kwa 8, Hamza Mohamed yarashe abofisiye mu gipolisi mu ihuriro ry'imihanda mbere yo kubambura imbunda zabo akerekeza kuri ambasade y'Abafaransa yari hafi aho. Uwo Hamza yarashe umuzamu aramwica, ariko nawe yaje kwicwa arashwe. Umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe iperereza DCI Camillus Wambura yavuze ko amaperereza yabo yasanze Hamza yarakoreshaga iterabwoba. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu mujyi wa Mwanza, Wambura yavuze ko uwo mugabo yashyiraga ku nkuta ze ku mbuga nkoranyambaga amagambo y'ubuhezanguni arimo ibikorwa by'iterabwoba by'imitwe ya Kisilamu Al-Shabaab n'umutwe wa leta ya Kisilamu ISIS. Wambura yanavuze ko uwo mugabo Hamza yavuganaga n'abandi bantu baba mu bindi bihugu ibijyanye n'ibikorwa by'iterabwoba, ariko hanini ko yarimo kwigira ku mbuga nkoranyambaga z'abahezanguni. Uyu muvugizi wa polisi yongeyeho ko Hamza Mohamed yari umwe mu biteguye gupfira idini ryabo nubwo nta dini yavuze mu izina. Venance Kanunga, umuturanyi we, mu cyumweru gishize yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko Mohamed yabayeho mu mutuzo mu karere yaratuyemo ku burasirazuba bw'umujyi, ariko yamushushanyije nk'umuntu witangiye ukwemera kwe kw'idini rya Islam. Eugenie Mukankusi, komereza kuri iyi nkuru ya Canada igiye guha ibihugu byo muri Afurika inkingo za COVID-19 za AstraZeneca binyuze mu mugambi rusange COVAX. COVAX ni umugambi wa OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, wo kugeza ku buntu inkingo za COVID mu bihugu 92 bikennye. Canada izaha ibihugu 3 bya Afurika doze zirenga 1,300,000 z'inkingo za AstraZeneca za COVID-19 binyuze mu mugambi rusange wo gusangira inkingo COVAX. Byavuzwe uyu munsi kuwa 4 na Gavi, urugaga rusange mu bijyanye n'inkingo n'ikingira. Ibihugu bya Nigeria, Kenya na Nigeria birakira iza mbere muri izo nkingo za COVID-19 kuri uyu wa 4, nk'uko urugaga Gavi, The Global Alliance for Vaccines and Immunization rubivuga. Umugambi wa COVAX ushyigikiwe n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS hamwe n'urugaga Gavi bifite intego yo kubona doze miliyari 2 z'inkingo ku bihugu bikennye bitarenze impera z'uyu mwaka wa 2021. Hagati aho, imizigo y'inkingo za Johnson & Johnson za virusi ya corona yagombaga guturuka muri Afurika y'Epfo ijyanwa ku mugabane w'Uburayi yashibijwe. Eugenie, komeza. Intumwa y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Strive Masiyiwa yavuze ko ibyari byumvikanyweho ku bijyanye n'imizigo y'inkingo za COVID-19 Johnson & Johnson yapakiriwe muri Afurika y'Epfo ngo yoherezwe mu Burayi yahagaritswe. Umuyobozi mukuru w'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus mu kwezi gushize yavuze ko yatangajwe n'ubwo bwumvikane bitewe n'uko Uburayi bwakingiye abantu benshi
mu gihe abenshi batishoboye kandi bakeneye inkingo byihutirwa kurusha abandi mu bihugu byo ku mugabane w'Afurika batari bakingirwa. Icyo gihe komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'uburayi yavugaga ko ari amasezerano y'igihe gito, mu gihe Johnson & Johnson ntacyo yashatse kubivugaho ubwo yari ibajijwe n'ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters. Inkingo za Johnson & Johnson zapakiwe n'umufatanyabikorwa wa Afurika y'Epfo Aspen zari zamaze koherezwa mu Burayi zishobora gusubizwa muri Afurika y'Epfo nk'uko Masiyiwa yabibwiye abanyamakuru mu kiganiro bari bateguriwe n'urwego rushinzwe gucunga indwara rwa Afurika yunze ubumwe uyu munsi kuwa kane. Johnson & Johnson yavuze ko yamaze kugeza doze zitageze kuri miliyoni 20 mu Burayi kandi ko guhagarika izari zapakiwe byaturutse ahanini ku ruhare rwa perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa na perezida wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi Ursula von der Leyen. radiyo ijwi ry'Amerika. Sosiyete ya Huawei yo mu Bushinwa ikora ibijyanye n'itumanaho ivuga ko yifuza guhugura ab'urubyiruko rwo muri Afurika bagera kuri miliyoni 3 mu by'ikoranabuhanga. Tim Ishimwe aratubwiriye inkuru. Huawei ni imwe mu makompanyi manini yo mu Bushinwa akora ibijyanye n'itumanaho. Iyi kompanyi igiye guhugura urubyiruko rwo muri Afurika rugera kuri miliyoni 3 iherereye muri Nigeria. Mubo iyi kompanyi ya Huawei izaheraho ihugura muri ibi bijyanye n'ikoranabuhanga rigezweho harimo abanyeshuri barangije za kaminuza. Mbere y'uko Huawei ivuga ko ishaka guhugura urubyiruko rwo muri Afurika mu ikoranabuhanga, abanyeshuri bazitabira amahugurwa babanje gukora amarushanwa yatewe inkunga n'iyi kompanyi. Abazahugurwa bavuga ko bishimiye aya mahugurwa bagiye guhabwa kuko amahirwe yo kuzabona akazi muri iyi kompanyi ari menshi. Nubwo bimeze bityo, abahanga bo bavuga ko kuba Abashinwa bagenda biyongera muri Afurika bishobora kuzagira ingaruka mbi. Noneho tuze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imyuzure idasanzwe yahitanye abantu byibura 10 mu mujyi wa New York no mu nkengero zawo. Imvura yaguye guhera ejo ku mugoroba ari nyinshi cyane. Urwego rushinzwe iteganyagihe rwatangaje ko amazi yuzuye hose ku rugero rwa santimetero hafi 9. Imihanda yahindutse nk'inzuzi zitemba. Imodoka zarengewe. Ibibuga by'indege n'imihanda ya gari ya moshi zigendera ku butaka no munsi yabwo byose byaraye bifunze kugera uyu munsi ku manywa. Bill de Blasio, meya wa New York, umujyi munini wa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko ari imyuzure itarabaho mu mateka ya New York. Yashyizeho amategeko yo mu bihe bidasanzwe, abwira abaturage be kuguma mu mazu. Imyuzure yahitanye abantu 2 muri New Jersey, 7 muri New York, n'undi muntu umwe muri leta ya Maryland. Undi muntu umwe yaburiwe irengero aha muri Maryland. Iyi mvura kandi idasanzwe muri aka karere yasize abantu barenga 230 badafite amashanyarazi. Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3 ya radiyo ijwi ry'Amerika no kuri FM 88.3 ya radiyo Inshuti ya Bose. Naho mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na 22. Ariko mudusange no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Mu kanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ntivuga rumwe n'abanyamakuru, cyane cyane abakorera ku muyoboro wa YouTube. Komisiyo yemeza ko ibiganiro batambutsa bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Eric Bagiruwubusa aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Mu biganiro isanzwe igirana n'abanyamakuru mu bihe bitandukanye, Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge mu Rwanda itumira abanyamakuru igamije gukora icyo yita icukumbura ryimbitse kubyivuga ko bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, bikorwa bigatangazwa mu itangazamakuru. Icyita rusange kubo bari batumiye bigaragara ko bakorera itangazamakuru ku muyoboro wa YouTube. Twamenye kandi ko hari n'abari bahawe ibitumire muri ibi biganiro ku nshuro ya 2. Muri abo harimo Madame Agnes Uwimana Nkusi uhagarariye Umurabyo TV ikorera kuri YouTube. Umpamagara nk'umunyamakuru umwe bakajya kumva briefing ku kintu ngewe nemera, bavuga ko itangazamakuru nkora video zisohoka kuri channel Umurabyo TV zishobora kuba zizakurangwa amacakubiri hagati y'Abanyarwanda. Ntabwo nabyishimye, nta mpamvu yo kujya kunyivugikana ngo banyereke amakosa ntakoze, ahubwo bahagumye gutumira abanyamakuru muri rusange tukerekana ukuri aho gushingiye. Njyewe ntabwo nabangamira ubumwe n'ubwiyunge kuko iterambere cy'undi Munyarwanda. Asobanura ko icyo bari bagambiriye ari ukumuha amabwiriza y'uburyo bifuza ko akoramo akazi ke,
kuko kuri bo akora ibiganiro bitanye abanyarwanda aho kubunga. Umuyobozi wa Umurabyo TV akavuga ko yisanze imbere y'itsinda ryari rigamije kumutera ubwoba rimwumvisha ko nadahindura imikorere ashobora kuzisanga ahandi hantu. Kuri iyi nshuro ubwo bari batumiye abandi banyamakuru na Agnes Nkusi yari yongeye gutumirwa, ariko yatsembye ko adashobora kuzabasubira mu maso. Yewe ndi umunyamakuru mfite liberté d'expression yo kuvuga ibintu nkurikije uko mbibona, ariko ugeze imbere y'itsinda ringana gutyo riri gushaka kwemeza ibyaha bitanari byo, ukabona bagushyiraho n'iterabwoba, intimidation, ngo ibi niri nutabikosora nutabihagarika ubutaha uzabona baje kugutwara abandi. Kuri iyi ngingo ijwi rya Amerika ryahereye kuwa gatatu rishaka abakuriye komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, ariko mu bihe bitandukanye bakatubwira ko bari bahugiye mu manama, bakatwizeza ko tuvugana ku wundi munsi. Bwana Fidel Ndayisaba, umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyi komisiyo, yoherereje ijwi rya Amerika ku rubuga rwa WhatsApp ubutumwa bwemeza amakuru yo guhamagaza abanyamakuru mu icukumbura ku bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge. Gusa uyu mutegetsi yatubwiye ko itegeko ribemerera kudatambutsa ibyo baganiriye n'abanyamakuru mu itangazamakuru. Ni ubutumwa mwumva mu ijwi rya mugenzi wanjye Temistokle Mutijima. Ubutumwa bwa Bwana Fidel Ndayisaba, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, butangira busuhuza umunyamakuru buti: waramutse Rike, ku kiganiro wifuza uburyo icukumbura ku bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge rikorwamo nk'uko rigenwa n'itegeko buteganya ko umukomiseri cyangwa umukozi wese wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge wahawe inshingano zo gukora icukumbura ku bikorwa bibangamira ubumwe n'ubwiyunge ategetswe kugira ibanga ry'akazi ku bijyanye naryo. Buri wese ugirana ikiganiro n'abakora icukumbura ku bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge, komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge bimumenyesha ukwe ku gihe cyagenwe, ntibinyuza mu itangazamakuru. Umunsi mwiza. Bamwe mu bo twaganiriye bemeye kujya muri iyi komisiyo kuri uyu wa gatatu batubwiye ko batatewe ubwoba. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko mu buryo buziguye n'ubutaziguye komisiyo ishaka kubaha amabwiriza y'uburyo bagombye gukora akazi kabo. Bwana Dieudonné Niyonsenga, umuyobozi wa Ishema TV, yatubwiye ko babujijwe kugira icyo batangaza ku biganiro bagiranye na komisiyo, ariko we ntiyabyemera atyo. Yemeza ko yamaze amasaha agera muri 2 ari imbere y'itsinda rya komisiyo, kugera naho bamubwiye ko niba yumva atumva inama bamugira yahaguruka akagenda. Nabonye birabahamagaje ni nk'uburyo kugira ngo bazavuye bati twarabahamagaje turabaganiriza, banga kwisubiraho. Nacyo umuntu agomba no gucaho n'umurongo cyane, ni uburyo kugira ngo bazashyire muri za raporo zabo mu gihe bari gushyira mu bikorwa by'abantu basigaye batanga ubutabera kuri Twitter. Rero bashakaga kuvuga ngo komisiyo twaramuhamagaje ngo yikosore. Byose bituma ubwisanzure bw'itangazamakuru cyangwa bw'umunyamakuru ku nkuru ye butaba 100%. None niba hari inzego z'abanyamakuru zifite mu nshingano kugenzura ibyo batangaza mu bwisanzure n'amahame bagenga mu mwuga w'abanyamakuru, izindi nzego ziraturuka he? Mu bihe bitandukanye twakunze gushaka kuvugana na Bwana Emmanuel Mugisha, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda, akavuga ko agomba kubanza kuvugana na komisiyo na bamwe mu banyamakuru bahuye nayo kugira ngo adusubize abanje kumenya ibyo baganiriye. Kugeza duteguriye inkuru ntiyitabaga telefone. Gusa aho ahagaze yumvikanisha ko icyo komisiyo ikora ari ubujyanama ku banyamakuru kuruta kwihutira kubahana. Bwana Mugisha akemeza ko hari na bamwe mu banyamakuru bagiriwe inama n'iyo komisiyo nawe ahari bakemera amakosa bakora mu mwuga, kandi ko bakomeje batyo bashobora kuzisanga babihaniwe. Ku bwawe Uwimana agasanga niba ari ubwiyunge bw'abanyarwanda bugamijwe bwagombye kugerwaho bivuye ku bushake bw'abaturage ubwabo aho kuba ingufu za politiki. Ntabwo buryo abanyarwanda bo bagomba gutora umurongo w'uburyo biyungamo bitewe n'icyabatanyije. Ntabwo bagomba kwiyunga mu buryo bwa politiki, bagomba kwiyunga mu buryo bwa kivandimwe, mu buryo bwa gituranye, kuba basanzwe babana mbere bakongera bakibanira. Ibi n'ibindi byose biriho mu gihe hashize ukwezi n'igice hashyizeho Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, ndetse no kuri uyu wa kabiri minisitiri yashyizweho. Byumvikana ko hari byinshi bitegereje iyi minisiteri. Hagati aho ubushakashatsi buheruka bwa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bugaragaza ko nyuma y'imyaka 27 abanyarwanda biyunze ku kigero cya 94.7. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Inshuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25,
kilohertz 11,835. Mu Burundi igihano cyo guhagarikwa by'agateganyo ku kazi iminsi 15 ku bajyanama 8 b'umukuru w'igihugu cyarangiye uyu munsi. President Evariste Ndayishimiye yatangaje ko azacamo kabiri umushahara wabo w'ukwezi nk'ikindi gihano kiyongera ku cyo barimo. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru irambuye. Abakozi bakuru bakuru 8 bo mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi bari bamaze iminsi 15 mu bihano byo guhagarikwa mu kazi. Umukuru w'igihugu abagiriza amakosa arimwo kudatonda ku kazi ku masaha n'ubunebwe. Abo nabo n'umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru w'Inyamitwe, umuhanuzi mukuru Charles Nkusi, ujejwe ivy'ingendo Godefroid Bizimana, wahoze hari umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa Ndenzako, Albert Nasasagare yahora ari umukuru w'abajejwe kugendanira umukuru w'igihugu Jean-Marie Rurimirije, Colonel Firme Mukwaya na Pascal Barandagiye yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane. Perezida Evariste Ndayishimiye yemeje ko yari yabahagaritse mu kazi kuva itariki 16 z'ukwezi k'umunani guheze mu kiringo cy'iminsi 15. Yabivuze kuri uyu wa kabiri aho yahura n'ugwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura. Mfise ibiro 8 nugaye imfunguzo z'itanda zifise bakibazana no gufina ndavuga ubwa mbere ndavuga ubwa kabiri aho ngiye ndiko ndahanura aho gabahora basaba makonje bakamara igihe bari mu makonje ntavuye ndabaha ikonje ry'inguvu genda uryame uzogaruke ukora none akazi k'umukuru w'igihugu kari ryandahagarara vyerekana ko arize n'ubundi navyikorera bahembwa badakoze aha bamaze iminsi 15 mu kiruhuko c'inguvu ku nguvu kuko naho novamo ndakwirukanye nkaza n'ubundi nawe azoza ameze uko reka mbaze mvure wewe gushikaho ntana n'akagazuza. Kubera Perezida Ndayishimiye ashimangira ko atakinini bamuhanuye muri iki kiringo bari mu bihano, yatangaje ko azobakata umushahara kandi agaca hembwa ko yampanuye neza none uhembwe kandi arije nagukoreye kandi wewe nibagaruka umushahara nzokatamo kabiri centeranye ry'amahera yose ntengenda kuraba abenegihugu ndayafashisha kuko yarayiwabo ndayabakata umwe wese azohembwa inusu nce ndayajana ntabuze n'umwenegihugu nk'ubu yugaraniwe mu bitaro yabuze amahera yo kuriha ntayane ya mahera nakirinebwe. Umwe mu bari kuri ubwo rutonde yabwiye Ijwi ry'Amerika ko intandaro y'ibihano bahawe ari ugusiba cyangwa kudatonda ku kazi ku masaha. Ico gihe umukuru w'igihugu yari mu rugendo rw'akazi mu ntara za Gitega, Mwaro, Bururi n'ahandi. Umwe mu bahawe ivyo bihano yikeka ko umukuru w'igihugu yashaka kumenya ingene abakozi batandukanye bakora akazi iyo umukuru w'igihugu atari hari. Ico gihe nyene yari kumwe n'ugwaruka mu gisagara ca Bujumbura. Perezida Evariste Ndayishimiye yumvikanye afitiye agashavu bamwe mu bamenyesha amakuru yita ku bacafuza igihugu arongoye. Aha ado mu rutoki kuri Ezras Ndikumana akorera radio y'abafaransa RFI na Antoine Kaburahe atwara ikinyamakuru cigenga Iwacu. Aba bose barahunze igihugu. None nyine ariko avuga ngo bitaro by'ubundi byose byuzuyemo corona ngo abantu bahonye n'ubonye mu Burundi corona iruzuye igihe umumenyesha makuru mpuzamakungu kandi n'umurundi kwa igihugu cyawe cyakuretse kigagukuza ukarya ibyatsi kuri amazi ugasa neza hanyuma mu nyuma ngo nuko ngo wamaze kuvyimba ngo bice gihugu nigishake gipfe babesha makuru namwe ndabatumye nizwa gatuma abarundi bose baba bazi bisigaranya amesha makuru babiri bonyene basambura igihugu mugabo numvise ngo yikosoye ngo yababwira ati tenda bihevye ubutumwa bwaramusikiriye muramubwira uti ni sawa uti ko yikosoye barambwiye ko Kaburahe yavuze ngo yasigisubira ndabihevye muramubwira muti yavuze ngo wakoze ututubwira n'ujya mugenzi wawe ndababihuriye. Tumurondeye Ezras Ndikumana yatwishuye ko ataco yo bivuga ko kuko kuri we bitabereye kwaja mu mpari n'umukuru w'igihugu ciwe. Iradiyo y'abafaransa RFI Ezras Ndikumana akorera yashize habona itangazo yiyamiriza iyo mvugo y'umukuru w'igihugu. Ku ruhande rwa Antoine Kaburahe arongoye ikinyamakuru Iwacu, wewe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko atana kimwe akora co gucafuza igihugu camwibarutse, naho we na mugenzi we banse kuvugira ku vyuma vyacu bifata amajwi. Kaburahe yongeye ko ati nimba noba narigeze n'umunsi n'umwe kuvuga ibintu bidakwiriye babivuge babinyagirize,
ariko ndazi ko atavyo bazokwigera baronka nk'uko namye sinzokwigera mba mu mugwi w'abasambura. N'amashirahamwe atandukanye y'abamenyesha amakuru yateye ivyatsi iyo mvugo ya Perezida Ndayishimiye. RSF, Reporters sans frontières, y'abamenyesha amakuru batagira imbibe ku isi, irimo na ko Antoine Kaburahe na Izras Ndikumana bazira umwuga wabo wo kuvuga ukuri. Nayo ibeji urunani rw'abamenyesha amakuru mu Burundi bavuga ko imvugo y'umukuru w'igihugu igamije gutera ubwoba abandi bamenyesha amakuru bakiri mu gihugu, cane cane ku nkuru zijanye n'ikiza ca COVID-19. Umuhinga yigenga mu byo kumenyesha amakuru yabwiye Ijwi ry'Amerika ko imvugo n'ingingo umukuru w'igihugu amaze iminsi akoresha vyerekana agashavu, ariko kagamije guhindura ibintu mu ntumbero nziza. Nayo ku vyerekeye abamenyesha amakuru, uwo muhinga ari Bujumbura atashimye ko amazina yiwe amenyekana, yibaza ko umukuru w'igihugu ashaka guha gasopo abandi bamenyesha amakuru ariko atarinze kuvyerekana. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Tuve mu Burundi